Ako robí huska, Hanka? Kaka. Áno. A kačička? To je mačička. Mňau. A kačka? Kač, kač, áno. A ako robí sova? Je. A myška? Myšička. Myška ako robí? No teda. A to je čo? Čo to máš v ruke? Čo to je? Čo to je? Pipi. A prasiatko ako robí? A kovník? A havinko? Kravička? Ovečka? Bé. A kozička? Mé. Áno. A moriak? Ojojak. No. A žabka? Kvá, kvá. Áno. Pipi je pipi. Hej. A ty si maminkina čo? Nevieš? Ty si maminkina pipi. Nie? Tak dobre. A dobrý bol jogurtík? Nie? Nechutilo ti hamina? No teda. Ale keksik by si dala však? Nie? Dobre. Tak. A pôjdeš dneska von? Nie? A prečo nepôjdeš von? Zima je? Nie, nie je zima. Je veľká však. Ne? No dobre. No. Tak. Ešte si to nedokončila. Dobre, tak nechám ťa tak. No. Tak. Hanka. A pošli mi pusinku. A papa. 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 Ahoj. Očko tam máš, áno. Nožtek. Áno. Čo ja? Ja mám túto nožtek? Ne? Dada. Nech sa páči. No? Hanka, povedz mama. Mama. A tata? Tata. Áno. Dada. Daj papa videu, daj papa. Papa. Papa.